Osoby, pri ktorých še zjaví horúčka, ktorá še neznižuje 3 dní, treba, že by še javeli direktno do COVID ambulanty bez odchodu ku svojomu vybranomu likarovi. Tam še ich príjme do chyži za izoláciu, vycahne krev, okončí švitki test, rentgen v pľúcoch i ďalšia diagnostika. Keď symptomy ľahčejší, pacientoch še dalej napriamjuje domu na chyžne ličenje i izolaciju, a u češćih slučajoch pacientoch še posila do kliniki za infektivnih horoti u kliničnim centre Vojvodini. Doktorka Tanja Stojković, ktorá už 7 mešaci robí u COVID špitalju u Novim Sadze, hvari, že še hviljkovo testira menje ľudzoch, ali jest veci pozitívni slučaji. Tota tendencija zvekšanja čísla chorých obačljiva u ostatnjih 2 týždňoch. Každa habavi patra inšak. Teraz máme blahu tendenciju rostu čísla novozaraženih i preto apelujeme na hraždanok, že bi še pritrimovali miroh, nošeli maski i otrimovali distancu. Za teraz situacija u nas ljepša jak u sušednih državoh, co znači, že preventivni miri prinjesli rezultati. Ale keď ih ne budeme pritrimovať, situacija zaž može postať nestabilna. Najrizičnejša starostna grupa to ľudia, ktorí majú od 20 po 40 roky, odnosno robotno aktívne žiteľstvo, ktoré še najvecej ruša, ima najvecej kontakty u ceku dňa, ale i grupa, kotra najšvitše može preniesť vírus na druhých. Preto še nošenje maski, otrimovanie hygijeni i fizičnej distanci preporučuje okreme jim, ali i všetkým druhým jak u zavartim, tak i na otvorenim prostore.